lokugcina kuyovela thi khasilethi matima ngalamanye amagama nawufunze lenye lihumusho lithi kutobanzima kuba ngumKristu ngalamanye amagama bantwana baseka noshothi inkolo yinto abantu labangeke babe nenzaba nayo ngalamanye amagama bantu kutawubalula ukuthi manje baye enkonzweni kodwa kunento labayiyekile kwemukeleka phambi kwaNkulunkulu yinto lengeyitholakale phakathi kwabo yinto lengeke ivame phakathi kwabo kanti nakayichaza Paulo uthi noma singekho la kodwa kunento leyodwa lokufanele sihlale sikuyo semukelekile amen enkonzweni amen emvuselelweni bantwana basekhaya makholwa lesikhathi athi makayichaza Paulo emakholwa lesikhathi bantwana basekhaya ata ubalula kutentisa amen enkonzweni ngalamanye amagama Bada ingelela yonke inkonzo letibekwa phakathi kwebandla kodwa kunento eyodwa engeyitholakala phakathi kwabo ukukholwa ngalamanye amagama bade ubuswa bucili amen enkonzweni ngalamanye amagama uma phakathi kwebandla uyikholo waphuma phakathi kwebandla akasasilkholwa ngalamanye amagama mwewe kutindisa lota ubusa phakathi kwebandla amen enkonzweni kungako ke Paula aveta athi manje sale nivuka ebuthoni ngoba lesikhathi lesisibe into abantu labatayiphatha badawunaka ukuthi ithanza bona bendlule kutithanzeni ibona bangabi nenzabani ngalabaye maka ngisho nemfundiso lephilile ngebasayinaka amen enkonzweni kuma ikhaza Paula uthi Timotheo shumayela live kusikhathi noma ngesi ngalabanye maka kunebazalwane nasebane bafundisi babo amen enkonzweni uthi angabona ukuthi umoshile agega yokumfundisi lambona ngathi utamqidada amen enkonzweni ngoba nalabasika kunesikhathi amen enkonzweni kuthiwa nemakhono lathi awumukeleka abafundisi kodwa phambi kwaNkulunkulu angamukelekanga amen enkonzweni amen emvuselelweni lalela mntwana seka lesikhathi sitha ubanzima emakholweni nona seka angeke sitha uthandaza nabo sihlabelele nabo babe baphakathi kwebandla basibusisa kodwa into leyodwa kukhosa baNkulunkulu akukho phakathi kwabo kulesikhathi amen enkonzweni kungako Paula makachaphelise mazalwane uthi ke manje nalolele lutho lesikhathi lesi akabe njengalode lutho ngoba kunebantu labatawugabathisa imali lethi insuku kunebantu labatawugabathisa tinto uNkulunkulu ababusenga kodwa bamjikele ngato amen enkonzweni kubungathi iveleke emandla abo kanti baphiwe uNkulunkulu kulesikhathi lesikuso batawubukelana phansi bazalwane amen enkonzweni lesikhathi lesisibi nakayichaza Juda usho lamagama usingethi egcina kuyawuvela abantu labahleka bulima endiphinde futhi nabangalenzaba nenkolo bendlule bangabi nenzaba nenkolo babuswe idinkani kotabo kunebazalwane batrathi baphakathi kwebani abadanga ngoba bethe kufuna teluleko kodwa bathi lethi injongo letitsite amen enkonzweni kungako mntwana sekazicaphele wena kulesikhathi lethi dicaphele uJesu ukhuluma usizi usho lamagama uthi mangabe indodana yomuntu ibuya ithathola nikholwa na ngoba uJesu wayebuka lesimo lesawubusa phakathi kwemakholwa nona sekhaya lelizwe lamanje likakuthumbini lo moya walesikhathi wayithumbini impilo yakho ngoba mntwana sekhaya usenenhlanhlanyalo usenalo lithuba lalela mntwana lesikhathi esiphila kusona asinenza abathi ukholwe nini ngoba bahluphu bazona bakade bakhona amen enkonzweni bathi batshele amaqiniso abasha sidzala ngafika enkonzweni amen enkonzweni timoshakane phakathi kwebandla lalela mntwana sekhaya lendlela lohamba ngayo lalela mntwana sekhaya lesikhathi lesisakthunga kungako lesikhathi lesi abantu abazawuphepha abantu labatawukhona kuphila abantu labatawula lemazwi ashiwo nguPaul athi hambisana nalabo labanenhliziyo lehlambulukile amen enkonzweni lalela sihlobo sami akusibonke abantu longabalandela akusibonke abantu longababheka kodwa lesikhathi lesisibi sinto nzima
amen enkonzweni, amen emvuselelweni. Lalela sihlobo sami, lalela mntwana sekhaya, kungakuphawula singawasuse emehlweni kumthande mpheli. Lesikhathi lesi sifuna abantu labantu awubheka uJesu athi Phawula mkhumbuleni noyilo wabekethela kwaze kwaba sekufeni. Lalela mntwana, abantu abantu awubheka uJesu kude uvuka lisizi phakathi kwabo. Lesikhathi lesi angeke sibathumbe ngoba ngeke kwenteke ukhumbule Jesu ngaphili. Kungaku Jesu ma introduce sihlo senkosi uyayifaka sokuthi manje ngikhumbuleni ngalamanye amagama bazo labantu ngoba lesikhathi bantu labantu awukhumbula Jesu ngoba umuntu makakhumbula Jesu ekahlala ngavusele kuthi awuvuka ubufakazi kuvuka ekuhlabelela awukhumbule Moshe khona bese uyaguqa uyathandaza. Lalela sihlobo sami, emakhola tawumphatha Jesu emzimbeni wakho. Ayi atokhona kuzoba lesikhathi. Lalela mntwana sekhaya, ngewuzobe ngekufakaza, ngewuzobe ngekuhlabelela, ngewuzobe ngekuthandwa abafundisi. Kodwa indolo tawuzoba kwemphatha Jesu emzimbeni wakho. Mntwana sekhaya, lesikhathi lophila asikakuthumbini na. Kusele kwendeka mntwana sekhaya nawubheka inkolo yakho ubuke ayisafani njengekuqala. Lalela mntwana sekhaya, sinemakhola phakathi kwebandla bathi bantu bathanza kusitshakala babe basho lamagama akusiso sono lesi ngoba sobandlweni nangilesikhathi. Hayi ukuthi bazalwa, hayi ukuthi bazalwe bantwana basekhaya kuthi abafuni inkolo kodwa abavinjwe bandla babanjwe ngesikhathi ngoba bathela lo moya walesikhathi. Kwanze likholwa likimisela lithanza kuphenduka kodwa balibulala ngemoya walesikhathi.